Ndasenga. I prayed. Soma Bibiliya. I read the Bible. Nsanga ngo twahawe misiyo yo gusenya inkike za Satani hano. I realized that we are given a mission of breaking all the walls of the devil. So ibyabaye nimugoroba, I was really sure ko bigiye kuba koko. Yesterday when evening I was really shocked that things are gonna happen. Imana ibahe umugisha mwebwe mugikunda Kristo. May God bless you who still love Christ. Mwakoze kutwakira neza kandi tuzagaruka. Nari mvuze ngo mwakoze kutwakira neza kandi tuzagaruka. Ndishimye cyane, nari naniwe numvaga ntari buboneke ariko nagombaga kuza guterana. Amen. Ndashimira abantu mwese umugoroba nampezagiye, ndakeka namwe mwahezagiwe. Imana ibahe umugisha. Ndabizi ari abantu bahembutse, twanezerewe kubwo kuza gutaramana natwe, turishimye cyane. Uje kuririmba cyangwa uje gushima? Esa shimwe. Anje ntabwo ndirimba ndavuga, buri wese akora icyo hayaziwa. God bless you so much. Ndifuza kubashimira mu buryo butatu. Ku mugoroba ibintu byabaye hano ntabwo byakozwe n'abantu, byakozwe n'Imana. Ubishoboye ashime Kristo. Uyu mwami ubwo yabambwaga bamwambitse ikamba ry'amahwa, barimushyira ku mutwe, maraso aramanuka, arashoka agera ku birenge, arangije aravuga ngo birarangiye. Icyo gihe birangiye nibwo abataraba kwemerwa twemerewe kwinjira. Niyo mpamvu ibintu binini byagenewe abizera n'ubundi.
purposely created for all the believers. ninjiye muri uyu mujyi I came to this city. ngira agahinda gakomeye. I was so full of sorrow. baza Robin watwakiriye. Thank you so much I brother. asked Robin, the one who welcomed us. ndamubaza aha hantu bavuga Imana. I asked him, do the people of this place talk about God? kubera ko yabimenyereye arambwira ngo abantu benshi ntabwo inaha bazi n'ibintu by'Imana. Because he's used to say people here they don't understand more much about God. ndasenga I prayed. nsoma Bibiliya I read the Bible. nsanga ngo twahawe misiyo yo gusenya inkike za Satani hano. I realized that we are given a mission of breaking all the walls of the devil. So ibyabaye nimugoroba I was really sure ko bigiye kuba koko. Yesterday when evening I was really shocked that things are gonna happen. Imana ibahe umugisha mwebwe mugikunda Kristo. May God bless you who still love Christ. mwakoze kutwakira neza kandi Thank you so much tuzagaruka. for welcoming us well. We're gonna be back. nari mvuze ngo mwakoze kutwakira neza kandi tuzagaruka. dufite urugendo runini turi bukore muri Canada n'umwaka utaha tuzarukomeza mpaka Canada yose irangiye. We have a very long trip in Canada till next week. Next year we're still gonna go visit all over the Canada. kubera ko turi ubwoko. Because we are the nation. ushobora kumbona ndi umwirabura ariko ndi umuyahudi njyewe. You might see me as a black person but I came from niyo mpamvu nk'umunyarwanda nitwa Irene Murindahabi. niyo mpamvu nk'umunyarwanda That's why me as a Randi nitwa Irene Murindahabi. I'm called Irene Murindahabi. nanone ku by'akazi nkitwa Kasha Makokero. And still I have a job name which is called Kasha Makokelo. That's it. ariko nk'umuyahudi nitwa Morodekayi. But I'm called Mordecai as a Jewish. It is a prophecy. Buno buhanuzi kandi bugomba gusohora and it's supposed to be ku fulfilled buzima bw'uwizera wese. to the life of all the ntabwo azaba believers. umurizo ahubwo ni umutwe. You're gonna not be the tail but you're gonna be the head. abo nshaka kwibanda mu magambo kubera ko njye ndavuga nababwiye ngo njye nize kuvuga. so much. I learn how to talk. I don't want to focus on two words so much. ariko nimba hari ufite Bible But if there is ambabarire. anybody with a Bible, please. ufite Bibiliya hafi ufite na mikoro If you ambabarire. have the Bible closer to you and microphone, ansomere please read for me. ijambo nifuza ko risigara ku buzima bwanyu. mutubona kuri izi mbuga nkoranyambaga mutatubona ijambo muzibuke ku munsi umwe mwarisomewe ndi hano. I want to leave you with a message in the Word of God. Remember kubara one day, 23 the book of Numbers 23. mu gihe ariko hashaka As he's still looking for it, abadorukasi barava hano bajya Regina. Dorcas, they're gonna live here to Regina. turi kumwe Regina bahave bajya Winnipeg. They're gonna go to Winnipeg after Regina. nyuma bazaca Edmonton. After they're gonna go to Edmonton. duse n'abashoje icyiciro wahabonye kubara 23. Numbers chapter 23. ku murongo wa mbere. Chapter 1, verse 1. Chapter 23, verse 1. Book of Numbers. yego. Yeah. nta kibazo reka ntabwo ndi gupresiza neza linyeka mbibabwire n'ubundi nta kibazo. Let me tell you, speak it out. I'm not much sure about the book. harimo umurongo uvuga ngo There is a verse which says, kubera ko mwakira neza abantu because you really receive namwe and welcome umugisha people very uzabomeho well, n'urubyaro rwanyu. may the blessing stick on you and your children.
ni igice kirekire ushobora kuza kugisoma utuje It's a very long verse. ariko Please, you ni can ukuri chapter, you can kubera read it ko in muri your umugisha quiet moment because you're the muvugira blessing. Imana mu mujyi utizera Imana. Because you speak for God in the city that does not speak about God God. bless you for that. Imana ibaha umugisha kubw'ibyo. Hallelujah. 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 Moridekayi amaze kubwiriza nanjye kandirimbe. Mordecai is from preaching. Let me also sing. Ndabanza gushimira abantu twakoranye ejo haba band abaririmbyi no kuri Imana ibaha I'm umugisha gonna thank people cyane. that you worked together yesterday. The bands, the backup. Thank you so much. God bless you. Ineza yawe narayibonye waserutse ngukeneye nagutakiye maye uranyuba mana we urantabara nagutakiye Hallelujah. Uranyuba urantabara mana ineza yawe narayibonye waserutse ngukeneye nagutakiye babaye uranyumva urantabara nagutakiye babaye uranyumva ndabona mutishimye Moridekayi amaze kuvuga ibyo bintu When God is from speaking nanjye those words, narabibonye ngira agahinda kenshi cyane I was so. noneho ntangira gusobanukirwa misiyo yanjye I got neza to realize my mission. What it umuntu is. utabasha kumva ubuntu yagiriwe If you don't understand the profit you are given, nta kiguzi twatanze there is nothing we can offer. ni ubuntu gusa It is only ariko hari abantu goodness. butarageraho Only goodness. bubyaza umusaruro If you realize you're gonna make it very far. haleluya amarira yawahindutse ibitwenge wowe wari umaze iminsi ubabaye Imana irakwibutse amarira yawahindutse ibitwenge wowe wari umaze iminsi ubabaye Imana
ndabizi murananira ariko nijoro still know that you also tired. nakuze cyane ndananiwe nawe muhaguruke mumfashe sibyo Tonight we work muriteguye together. tuje gutarama We're gonna gather. abandi bari